52 urte igaro dira Stonewallen lesbiana, gay, transexual eta batez ere travestiak poliziaren aldetik jasaten zituzten jasarpena eta xantaiaren aurrean erreboltatu zirenetik. Data hori mugarri bihurtu zen LGTBI pertsonen borrokan. 10 urte beranduago, 1979ko ekainaren 10ean, polizia batek Antonio Vicente Santamaria Francis hil zuen Errenteriako diskoteka baten, travesti izateagatik. Ekainaren 28 horretan, LGTBI pertsonek eta kolektiboek Euskal Herriko kaleak hartzen dituzte, estreinako aldiz, euren sexualitatea eta genero modu askean bizitzea aldarrikatuz. Desde aquel día en Stonewall, el 28 de junio se celebra el Día Internacional del Orgullo LGTBI, un día para la celebración de una larga lucha disidente, de los logros conseguidos y al mismo tiempo de reivindicación de todo lo que falta por avanzar y conseguir para ser una sociedad de gente libre que goza de los mismos derechos sin discriminaciones por la orientación de su deseo sexual o su identidad de género. Krisi sozioekonomiko larria ate joka dugun honetan gorroto diskurtsoak eta erasoak ere gora egiten dira. Aldi berean, LGTBIQ+ pertsona askoren bizitza baldintza orokorrak ere eskasagoak eta txarragoak dira. Batez ere, kolektibo zaurgarrienenak esaterako trans pertsonas egoera irregularrean daudenak, arrazializatuak eta bar. Bereziki, kezkagarria da LGTBIQ+ kolektiboaren aurkako gorroto diskurtsoen gorakada. Horrezegatik, tinko jarraitu behar dugu. La pandemia ha puesto de manifiesto que los avances en derechos alcanzados con tanta dificultad en años de lucha de colectivos y activistas son frágiles y es muy fácil perderlos y dar marcha atrás. Nos encontramos ahora saliendo de la crisis sanitaria con discursos sobre la vuelta a la tan deseada normalidad. Una normalidad que para quienes están situadas en los márgenes, subordinadas en el orden social, significa seguir viviendo discriminadas, sin gozar de sus derechos o incluso perdiendo los que tienen. El último informe realizado por la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea indica que hasta el 90% de las personas encuestadas dicen haber sufrido o presenciado comentarios o comportamientos homófobos. Erakundeetatik pertsona guztientzako eskubide guztiak bermatzeko erantzunkizuna dugu. Eta bereziki, zaindu behar dugu LGTBI bezalako kolektibo zaurgarrienak eskubide horiek izan ditzaten. Aitzakiri gabe, politika eraldatzaileak eta nahiko baliabideak bermatu behar ditugu. Gure udalerri eta herrialdeetako LGTBI pertsonen beharrei eraginkortasunez erantzuteko. Krisiaren ondorio negatiboak iraultzeko premiazko politikak eta sexu orientazioagatik edo genero identitateagatik, menpekotasunatik eta hierarkiarik gabeko gizarte eredutzat transitatzeko aukera emango digute. Politika emantzipatzaileak, euskal jendarte, errespetuzkoagoa, justuagoa, duinagoa eta askeago baterantza aurrera egiteko. Como todos los años, este 28 de junio queremos reconocer la larga e inestimable lucha de tantos colectivos y personas LGTBIQ+ en Euskal Herria. En estos tiempos difíciles siguen demostrando que son un referente para la emancipación de las personas y de nuestro pueblo. Asimismo, queremos reiterar el compromiso político de este ayuntamiento con los derechos de las personas LGTBIQ+ todos los días del año. Más allá de las declaraciones, nuestro compromiso debe reflejarse en políticas concretas, con sus respectivos recursos humanos, técnicos y económicos. Políticas que deben ser consensuadas con representantes y expertas de los movimientos feministas y LGTBIQ+. Horregatik, Durangoko udalak ondorengo konpromisoak hartzen ditu. Bat, Berdintasun Kontseiluak abian jarriko ditu LGTBIQ+ tokiko politika publiko espezifikoak. 2.
egindako diagnostikoari erantzungo dion plan edo neurri multzoa bultzatzea. Premiazkoenak diren ekintzak denezik. Besteak beste, arlo hauetan soziala, enplegua, osasuna eta abar, krisiari aurre egiteko plangintza orokorrean gure udalerriko lurraldeko LGTBI pertsonen egoerari eta beharriari erantzunteko neurriak jasotzea. Tres. Impulsar un plan o batería de medidas que respondan al diagnóstico realizado, priorizando aquellas acciones más urgentes, ámbito laboral, social, sanitario. Recoger la planificación general de acción ante la crisis, medidas que respondan a la situación y necesidades de las personas LGTBI de nuestro municipio y territorio. Diseñar un protocolo en términos iguales al de las mujeres que sufren violencia machista y poner en marcha protocolos de coordinación, atención y respuesta pública e institucional frente a cualquier expresión de discriminación de derecho al ejercicio de la libertad sexual. Bosgarrena, LGTBI pertsonen eskubidea bermatzera bideratutako neurriak aktibatzea. Hala nola, administrazio formularioetan aldaketak egitean binarismoa gainditzeko. Aldagelak eta komunak egokitzea instalazio publikoetan igerileku publikoen araudiak. LGTBI, seigarrena, LGTBI biztanleriaren aurkako gorroto diskurtsoak identifikatzeko mekanismoak ezartzea. Behatokiak, aldizkako azterketa eta abar. Eta hainbat eremutan, hizkuntza, kultura, komunikazio, enpresa eta gizarte oroar. Diskurtso horiei eta jasarpen eta eraso LGTBI fobikoei aurre egiteko ekintzak bultzatzea. Protokoloak, araudi espezifikoak eta abar. Séptimo, establecer mecanismos como observatorios, vigilancia periódica para la identificación de discursos de odio contra la población LGTBIQ+, e impulsar acciones como protocolos y normativas específicas para hacer frente a estos discursos y al acoso y agresiones LGTBI-fóbicas en diferentes ámbitos: educativo, cultural, comunicativo, empresarial y social en general. Octavo, establecer medidas dirigidas a la protección de niñas, niños y adolescentes transexuales, en particular procesos coeducativos que incluyan la realidad trans con agentes socioeducativos. Bederatzi, sensibilizazio kanpaina feministak egitea. Egungo testuinguru sozialea egokituta, epe labur, ertain eta luzean. Sexu genero dikotomiari, heteronormatibitateari, sexu orientazioaren eta genero identitatearen adierazpen aniztasunari eta eremu ezberdinetan LGTBI pertsonenganako indarkeriaren eta diskriminazioaren adierazpen eta forma anitzei buruzko kontzientzia kritikoa hartzea errazteko. Hamar, zaintzei buruzko lan ildoak aktibatzea ikuspuntu feministatik eta LGTBIQ+ ikuspegitik. Zaintza sare komunitarioekiko, kolektibo feministekiko, LGTBIQ+ kolektiboekiko eta beste gizarte eragile batzuekiko lankidetza sustatuz. Besteak beste adinokoei, desgaitasuna dutenei edo gizarte bazterketarako egoeran daudenei arreta emateko zerbitzua publikoak berrikustea. Egoitzetan, eguneko zentroetan, etxez-etxeko zerbitzuan, etxe bizitza komunitarioetan eta abarretan arreta emateko protokoloak eta ekimen komunitarioak abiaraztea. 11. Impulsar de manera coordinada medidas diversas, entre otras, en el Centro de Mayores de Durango, para que las personas LGTBIQ+ puedan vivir en libertad su opción sexogenérica, sin discriminación, pudiendo incluir, entre otras, campañas de sensibilización, reorganización de los espacios binarios y actividades para visibilizar y poner en valor el aporte de las personas mayores LGTBIQ+. 12.
Poner a disposición para personas LGTBIQ+, víctimas de violencia en los pisos que el Ayuntamiento tiene para las mujeres que sufren violencia machista. Amairu, zeharka LGTBI+, kolektiboarekin, kolektibo feministekin eta adituekin identifikatutako ekintza guztien diseinatu, jarraipen eta ebaluaziorako elkarrizketa lotesle eta iraunkorreko espazioak gaitzea. Herritarrei dei egiten diegu LGTBI+, mugimenduak eta mugimendu feministak gure herri eta hirietan deitutako ekintzetan parte har dezan. Guztiondako justua den Euskal Herri libre baten alde, denontzako aske eta bidezkoa den Euskal Herri baten alde. Eskerrik asko.